Татулуун жок сонугар бу нехилик олорон үлелен аспыт касты күлүнө сылгыттар үтүө аттаргар 5 дистанцияга сахатын сүйдүү болла. Итенна чишимактар кен туттар бирге жиддере. Ат сүйдүүтүн пропагандиха Павел Андрусов сырдык атыгар сыргала хатына тагагы тагыга үскүрәстерелинне. Бородалар оланнар маны будда кахалла кырылылар. Бие була борустойдук токтан ревет. Бу туягын кырылан реведи билахына, калтырыбакына. Оны бу багаты манны быганан улан көбөт. Сылгыттар бу курдук эрдеттен окурдук оңостон коммуддаларыгар мактанан баран сүрдүү болар наттара ласка сиеллереллер. Үстер гебет маннык. Күнер гирнамы үстер гияма таккан барадыр. Анахарар Üyelerin tukarı üleni örü tutan saka sılgıtın itiğe, elbetiğe, kara kölühönlerin tohputu joksoğun sılgıtların attırgar terillibet saskı sürdüğe, 5 nehelekten 35 tören tuyaktağı örü at uğraqatıgar sılcar er qohunları anağın ağılbıttar. Bu derevine olaran aspıt, ülelen aspıt, tükenine halkıhta barı kıcık bu olan, kıcıgaran turan kişen, ürenen, ad bayan, elbak kihine manna diye uhibutlara koybutlara. Jonu bu kiniler atlarını atatarı bu, kinileri hananılar bu, tütüyor atlarını üyetetarı ve bu terehini teriddi bit. Argaydı kirin. Doktor. Körünler köğülütten tutuldan bastın bahidar amma külüm katan sergek sılgıhıt tetim sıyılla kötügen Babanbek onu çolban çakçıda kiheri örüküyer sürülerin kördürdüler. Otton bir ketehilek tühümek sırgılağı atınan tağahı soğun barı sılgını tağıran ostubut Pavel Androsov sırdık kerehiger ananna. Ona teriyatçılarga ulkan maqtolsun kerdi bit. Bihigi manna kalem turamotalog aqabatıgar bätiger kerbit kurduk hananawın kılabır minbeyem. Manna ayılgan gen bugün kepsiyane bolbut at 6-10 kilo yağınlaq sürübba ağız kulu temetinen tığınca 600 metrelik bir ergiri kolkutuk oңорон baran ikkiske bargıtıgar ebi 10 kihi tellibitin dehin salgı siyelleren 2 aŋar tonnanı uyan 2 kilometre 300 metreni kıyda. Hata batajen o to buka ogna hatara minille mas etegel masinamlı teknikam. Var o innive kan yoksa. Ödemle bu kepsete tarafı. Bu kurduk saka sılgıtın ayxalır terehin ütüö jonu sanata saaskı çebdik salgınga öröküte gollan asta. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Саха телевидениете, Тата.